Ovog leta, za malo manje od 3 meseca, trebalo bi da počne primjena odredbe pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima, koje glasi da neujednačenost sile kočenja po obrtu točka ne sme biti veća od 20%. Ta odredba je doneta još 2016. godine, ali je više puta odlagana zbog toga što bi njenom primenom mnoga vozila u našoj zemlji bila proglašena neispravnim. Mi smo posjetili jedan relativno novi, ali vrhunski opremljen tehnički pregled u Somboru koji ovalnost kočionih diskova meri novim uređajima za koje se smatra da daju preciznije rezultate. I evo šta smo tamo zabeležili. Od 5. jula ove godine očekuje nas jedna važna promjena u našim tehničkim propisima, posle koje bi merenje ovalnosti kočionih diskova trebalo da utiče na ispravnost vozila na tehničkom pregledu. Vi sada već merite ovalnost na jedan drugačiji način od dosadašnjeg. Možda nam kažete o čemu se tačno radi, u čemu je razlika? Novi način merenja je propisan članom 41 pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i on bi trebao da se primenjuje striktno od 5. jula 2025. Međutim, mi njega sada primenjujemo iz razloga da steknemo iskustva vezano za tehničku ispravnost vozila sa aspekta ovalnosti kočnica. I šta je tu drugačije u odnosu na stari sistem? Pa, stari sistem je bio propisan na način da se meri na ovalnost na približno polovini maksimalne sile koja dovodi do blokade točkova. Znači, konkretnom primjeru, ako imate izmerene sile kočenja po osovini, po točku, oko 300 dekanjutna, koje su dovele do blokiranja točkova, približno na 150 dekanjutna se merila ovalnost u trajanju od 5 sekundi. I sada ovim novim načinom merenja je propisana skoro fiksna sila na pedali koju merimo tokom tih 5 sekundi i bukvalno uređaj pokazuje određene sile koje su ostvarene pri tom pritisku, recimo za mala putnička vozila i laka teretna vozila, 3 dekanjutna. Jesu to sad bolji rezultati nego oni što su bili? Da li sada više vozila može da prođe, da zadovolji onaj propis koji kaže da neujednačenost sila kočenja po obrtu točka ne sme da bude veća od 20%? Ne, za sada ovo što smo utvrdili merenjem iskustveno možemo da kažemo da nam je rezultat približno isti i imamo problema pri tom načinu merenja kod pojedinih modela francuskih vozila koji imaju preosetljive kočnice u smislu primene sile na pedali od 3 dekanjutna dolazi čak i do blokiranja točkova gde je to teško izmeriti. Ukoliko 5. jula to zaista stupi na snagu, ova odredba pravilnika, da li mislite koliko vozila više neće moći da prođe tehnički pregled? Pa prema ovim rezultatima koje smo dobili u proteklom periodu, dobili smo iskustveno rezultate da oko 50% vozila neće moći da prođe tehnički pregled ukoliko se striktno bude primenjivao ta odredba iz člana 41. Vi se već dugo bavite tehničkim pregledima, imate veliko iskustvo. Recite nam po vašem mišljenju da li nam uopšte treba takva onda odredba u pravilniku? Ona je propisana evropskom direktivom, ali mnoge zemlje Evropske unije nisu obavezne da je primenjuju. Tako je. Recimo, za primjer, mogu da kažem da u Hrvatskoj, u njihovom pravilniku o tehničkim uslovima za vozila je propisana ta odredba kao i kod nas. Ovalnost je maksimalno 20% za laka putnička vozila i laka teretna vozila. I oni to striktno ne primenjuju i ostavljeno je na savest kontroloru da proceni da li je ta ovalnost na vozilu konstatovana prekomerna i da li utiče na bezbednost ili ne. Da li vi mislite da automobil kod koga postoji veća ovalnost od tih 20% zaista ne koči kako treba? Mi smo u praksi proveravali i dobili sasvim drugačije rezultate. Pa, nas je zanimalo da uporedimo rezultat koji ovde ne prolazi. Znači, ako imamo konstatovanu ovalnost oko 25 do 30%,
što je najčešći rezultati čak i kod nekih mlađih vozila. Praktično, kad vozimo taj automobil po ravnom putu i polako primenjujemo silu kočenja, ne dobijamo nikakvo trešenje, niti uticaj na upravljivost. Znači, automobil koči normalno. Tako je. Neujednačenost sile kočenja po obrtu točka je zapravo različit intenzitet sile kočenja, nezavisan od toga koliko jako ste pritisnuli pedalu kočnice, tako da pri svakom obrtu točka vozilo koči različitim intenzitetom. Ovalnost uzrokuju neravnine i ulegnuća na površini diska ili doboša, na koju naležu pločice ili paknovi, i kada kočiona klješta naiđu na te neravnine, intenzitet kočenja bude slabiji nego na idealno ravnim površinama. Budući da takvi nedostaci postoje kod velikog broja, ne samo starijih vozila, i da oni u procentu koji je kod nas propisan gotovo sigurno ne utiču na kvalitet kočenja, jasno je da bi ovu odredbu trebalo ili potpuno ukinuti ili barem ublažiti propisivanjem većeg procenta nego što je sadašnjih 20%.